Rojbaş Kurdistaniyê nêja li ser navê çarpel medya û hevkarê xwe Henîfî Turan Silav û Rêz temaşevanên hêja berî ku em dest bi bernama xwe bikin du roj berê bûyerekî xemgîn pêk hat. Li Başûrê Kurdistanê li herêma Mahmûrê Daişê êrişî Kurda kirin, neh pêşmerge û sê sivîl şehîd ketin. Çar sivîl jî birîndar bûn. Ev êrişên Daişê demên vê taliyê her du dome. Em ji pêşmergên şehîd ketine û kesên birîndar bûne ji pêşmerga re sersaxiyê dixwazin û ji birîndara re jî şîfaya xêrê dixwazin. Bihêviya ku dewletên zir dihêz zextê li dewleta Iraqê bikin û dewleta Iraqê ew mada sedî û çelî bicîbîne û pêşmerge vegerin ser wê deverê û kontrol di destê wan de be. Temaşevanê hêja wek hezdarî em ê bi ez ê bi hevkarê xwe Henîfî Turan em ê dest pê bikin. Kek Henîfî merheba. Merhaba, merhaba kek. Tu çawayî, Diyarbekir çawayî, hawa çawayî? Vallahi îro wayê xweş e hinkî tav heye. Lê belê em ewsa hewakî ew girtî ye. Yani ta carna tav e carna jî divestî ema tiştek wisa. Rojeva Diyarbekirê çawayî rojeva giştî tu li welatê çi tê peywandin? Tu kerema xwe karibî bi temaşevanê me re parve bike em ê kêfxweş bin. Belê li Diyarbekir bi rastî ew şehîdbûna pêşmergeyan li ser hebe him li Silêmaniyê him jî li Mahmûrê ew tê xeberdan. Diyarbekirî em bêjin yani mixabiliya xwitînin ziman berdikevin û hewqa dem derbas biye çawa hêjî Daîş başî Daîşê nehat viya ji hev dipirsin. Hinek dibêjin dewletên herêmê li pişt wan in. Hinek başqa tiştan dibêjin. Lê belê ber wan birayên xwe ku şehîd ketine ber wan dikevin rastî Diyarbekirî. Bihêviya ku ciyê wan bihişt ve xwedê wan birav kereme xuşake. Li Diyarbekir rojer germ e. Yek ji 21 mamosteyên Kurd li Diyarbekir ê endamê em bêjin sendîkaya perwerdekaran ku jêra divên eğitim sen ji kar hatin avêtin. Ewilê de heqê wan da dadgeh xwest ku dawe bike. Lê belê dawe yani dozger dawe vekir. Lê belê dadgehê dawê red kir. Got tu îcabî ku dawe di heqê wan da bê vekirin tune ye. Tiştekî li ber dest tune ye. Lê belê dîsa jî bi ewka walîliqa Diyarbekir yani bi em bêjin bi emrê wan yan jî bi xwesteka wan a ku ji merkezî saziyek wan heye a ku jêra dibêjin rewşa awarte komîsyona rewşa awarte ji wîrê xwestin û bi ew divên qanûn hikminde kararnameyên bi hikmê qanûniyên bêjin wan ji karê wan avêtin. Dîsa ev platforma kedê li derê çiyê li qada Şêx Saîd xwest ku daxuyanîkî bide ji bo wana û wê rewşê şermezar bike. Lê belê hêzên ewlekariyê wî qebûl nekirin, nehiştin. Dîsa pênc partî û rexistinên
Kurdistanî ku di nava kîne peseke pak tevger pêr Kurd û pedeke bakur ewana daxuyanîkî nivîskî dan û wê rewşê şermezar kirin em jî wek çarpel medya em hêvî dikin ku wan mamosteyên me zûtirîn dem bifetilin ser wezîfeyên xwe. Dîsa Diyarbekirî bi rastî heftiya borî jî min behs kir min got Diyarbekirî ji ewkê hinkî ev zam û ku nirxê dolar zêde dibe û perê Türk nirxê wî dikeve û her tişt biha dibe ji wî hinkî bêzarin bi rastî ew dewam dike. Dibên kek herîfî dibên Diyarbekirê nan bûyî nanekî ku 600 gram li hinek firûna vê gavê bi 5 lîrayê Türk tê firotin. Heta dibêjin ku nanê 400 gram ew ê roja dişemê wê ew jî bibe 5 lîra. Bi Xwedê Diyarbekirî ji ber ku çay û şekir biha bûbû tema devê wan nexweş bûbû îcar waye wêzikê wan jî ditirsin. Wêzikê wan jî birçî bimîne. Bi rastî rewş ber bi xerabiyê ve diçe aboriya Tirkiye merdê têk çûyî û safanî dike. Xwedê alîkarê miletê me ez dikarim diya bêjim. Yani miletê me bi dij li gorî em bêjin Anatolyayê di qatê wana tên heçqandin di alê aborî da jî ji ber ku li virê bêkarî daha zêde ye ew firsendên ku li wî alî heye li vî alî tune ew jî bandoreke mezin li ser rewşa Diyarbekiriya a rewşa wanî em bêjin derûnî jî yani psikolojiya wan jî ew dibe. Dîsa di rojeva Diyarbekiriya da tirsa Covid-19 heye. Dibêjin ku Covid-19 li başûrê Afrikayê varyantek nû pêk hat ku jêra divên Omîkron û ew varyant Awropa, Asya, Avustralyayê gîşt her sê wan deverên dinyayê dû jî. Diyarbekirê ditirsin divên ku were Tirkiye bawer ke belkî ewlê were Diyarbekir û qê li televizyonan jî guhdarî dikin hinkî wan tirsandine. Di rojeva Diyarbekir da me dikare bêje evana hene. Divê navberê da divê heftiyê da mesela Kurdistanê jî Diyarbekir hê jî dihat peyvandin. Ew akademisyenê Kurd ê ku li zanîngeha Firatê li em bêjin Xarpêtê El Ezîzê ji kar hatibû avêtin û hatibû girtin ew wî berdan ew jî çû bajarê xwe Sêrtê û hat Batmanê saziyên Kurda partiyên Kurda ziyaret kir û vê heftiyê jî Diyarbekir bû min bi xwe jî ez pêra rûniştim hat Partiya Azadiya Kurdistanê eşîbûr bû me bi hev re sohbetek germ kir ew jî di rojeva Diyarbekiriya da ye wallahî Diyarbekirî di wî warî da cêhatîne dibêjin Kurdistan navê welatê me ye û em ji wî gav paş de nabêjin. Ez dikarim vê gavê vana bêjim. Tabî gelek rojevên cur ve cur hene lê belê ez hema min got ez pir zêde dirêj nekim ew ê çêtir ve spas kek sîreç. Em spasiya cenabê te dikin rojeva Diyarbekirê bi temaşevanê me re parvekir. Ez anka hevalê re jî rica bikim bira mîvanê me bînin ekranê. Du mîvanê minî hêja heye mîvanê me hêja heye yek jê sosyolog Doktor Osman Aytar e. Kek Osman tu bi xêr hatî. Nav xêrê davî gelek spas. Xêr hatî kek Osman.
gelek spas serçava. میوان می دویمین جی روشنبیر کرد محمود کیپره کک محمود تبخیراتی خویایه که پرسکریک یا پرسپیکا تکنیکی کک محمود هيا او چاره سر ببم کک محمود دیالوگی دینن ام کک osman تاوایی تو باشه باش gelek spas tun çavana paşın. صعبه ولی برخودان جیان ایدی هم برخودان جیز وستیان لیدی هم چه بکنم دوام بکنم. Na nizam lali ve çi ile lali me tedbirên vê nexweşiya Covidê hîn tuntir dibin. Nizam li Swêdê tedbîr hene, li Almanya dîsa dest bi lockdownê dikin nizam. Cemê çawayî. این او دست پی نکریم مناقشه هي نه دوین işte mesela وقتا مرد تشجيه دربه او انا او ماسكه بكار بين او دقات بك او نبكنا لنا وك لوك داون دست پی نکری مناقشه هنا يعني بتشاوي بكن هناك جياده مكتب يعني اگر مجبوري نبد كار ديستانس اونلاين او بك لي وك المانيا نا هين او نبويه يعني Baş kek Osman wek alî me wêran şerliya dibên ya em hûrû kûrik dest bi bername xwe bikin. ايوه Kek Osman hûn ji giringiya diyaloga Kurdistaniyan çi fehm dikin ya jî hûn çawa tarîf dikin ama em tirkekî wer dest pê bikin heta kek Mehmûd girê dibin. ايوه gelek spas بو وی فرسنده برای اجید خوازم او دا خوازه ویج بو شهیدن برای دمکی لسلیمانی و برای دروج مخمور جالی ایسیسی بر پیشمرگه رورش بکم و ایشا مالبات و حوال و دوستان پارود کم ایشا محمیایه پرسا گرینگی ها دیالوگا نافخوایی مرو وقتا توایی ادخوازم برای چرچوه کی او بکم یعنی دیالوگا نافخوایی کردستانیا ام بیجن ده gelek seviye ya gelek seviyen vi merv dikare bike em ji rêxistinî dest pê bikin diyaloga navxweyî ya rêxistiniyan em bêjin wexta merv dinere merv jê gava ê herî nêz dest pê bike em bêjin diyaloga navxweyî heta nav rêxistina bixwe da navbera rêxistina da ew di babetên em bêjin diyalogê ne جانا مرف دبی ناو وقتا دیالوگا نافخوایی پرانی ناو رخصتنا دا وقتا دفکره او جینا راسته جانا یعنی مرف دکاره رخصتنا کی بچوک به مزم به لی دیالوگا نافخوایی رخصتنا جی میمه د پارچه بونا دا د پرسین جدا دا لهم برهواتنه دا مرف دنالا چخوا گرینگه او دیالوگ جانا مرف دکاره ناو رخصتنه دا به نایوی معنی که دیالوگ پر باشه یعنی جالی سوسیولوژیک مرو او دکاره بله یعنی او سوسیولوژیا دیالوگی وقتا مرو اگر بفکره پارچه کی سوسیولوژیا تکلیا جواتی دور دا وقتا به رخصتنا مرو دکاره دوان سویا دا بکه مثلا پارچه دا مرو دکاره سویا وی بکه د ناوا پارچه یکی دا د ناورا پارچه یاندا و امبیژن دیمنسیونا سیامین ام بیجن دیالوگا ناوبرا کردستانیان ل جیهانه او دیاسپورا جی ناو دا نتنی پارچین کردستانه بوی او اول چارمین مرف دکاره او بکه دوار جیانا جواکی روزانه دا یعنی دکاره گروبین بچوک بین دکارن عشیر بین مالبات بین دکارن بازار بین محله بین ام بیجن او مهمه يعني وقت ما عرفت تشتشوكي فرق بنر اساس الديالوغ نافخوي كردستانيان قالك آليين وين جرين هناك والتسير لسر هافدكن جارنا ما موجي زانن براني ناو برا پارچا دا مر پارچين كردستاني دا فكر ناو برا ريخستنا دا ذكر وقت ريخستن تبين ريخستني هم سياسي هم اي سويل يعني او ناو دا يعني او جواكي جي ناو دا تشتشوكي وهذا
گرنگی کی دیالوگا نافخوایی یا کردستانیان یا پرعالی هەیە و تەسیر لەسەر هەفتوو دکە. ئەم بێژن وەختا تێکلی ناو ڕێخستنێکیدا دیالۆگێکی باش و ئەم بێژن پرعالی و بحرمەت و ئەحدی وەفات تونەبە ئەو تەسیر لەسەر تێکلیên دیالۆگا ناوبەرە ڕێخستنا دکە. تێکلیە ناوبەرە ڕێخستنادا پرۆبلەمی ورە باشی و نەباشی ئەز ناخوازم تەنێ پرۆبلەم ژی ئەو بکەن یانێ دیالۆغێدا ئەو ئالیەن باشیژی هەنە ئەو تەسیر لەسەر دیالۆغا ناوبەرە پارچەیان دکە ناوبەرە پارچەیان و دیاسپۆرایە دکە دوی ئالیدا چەرچەوەکی وا گشتی وەختا مەرف دەست پێ بکە یانێ باش وی نەریە مەسەلەیە دنەرم یانە. باش كيك محمود واي كيك محمود مرحبا بخيراتي كيك محمود پرسکرێک هەیە بەردەقێ بکێک مابترا نەیسە ئەژیش ولا كيك عثماني رو باري هفشرية خو تيل ولا گوناکی مەهەبە برا ئێدی مەرەخنا بکە دەموکراتیک مەرکەزیەت چییە؟ كيك عثمان تشرشواكي يعني تماشاواني مرغو گلو او دیالوگا نافخوایی ده گلک جارا پرسکریک وقتا درد کevin دوی دیالوگی ده او شاشی و چوتین چه دبه شاشی و چوتین به ارادا به وینا رخصتنا چه دبه یا او فاکتورین در بجی هیا کو او شاشی چه به کو دیالوگا راستقین ده نابینا کردا ده چه نبه ئەو پر هەیە یانێ ئەو تەجروبەی مەی کوردستانی مەرف بژە تاریخی بفکرە یانێ مەرف زێدە درێژی نەکە یانێ وەختا ئەوە ئەم بێژن دەولەتێن سەردەست هێزên سەردەست ئەم بێژن ئاختۆرن سەردەستێن کوردستانê ئێک و بەرژەوەردین وان هەیە ئێک و بەرژەوەردیên وان هەیە و دیالۆگ خورد بە یا زعیف بە یانێ وەربوویەک و جانە هەنێک دەولەتا دەولەتێن هەنێک پەریۆدادا خواستنە دیالۆگا ناوبەرە کووردا خورتتر ببە یانێ وەک میسالێکی وەختا 1990 ئەمریکا گازی مام جەلال و کاک مەسعود کرد ئەمریکایê ئۆڵبرایت بوانە ڕوونشت و جوینێکی چاپەمەنی کرد ئەو تێکلیە وان ئەو دژبەریە وان خواست نقطەکی دەینەورە ئەو ڕەسم تێ بیراوە وەختا ئالیکی کاک مەسعود و ئالیکی مام جەلال بوو جانا هەنێک دەولەت دخوازن کو ئەو دیالۆگا ناوبەرە کووردا خورتتر بێ جارنا وەربوویەک و ئەم بێژن دەولەتێن داگرکەر وڵاتێن مە تێدا ئەو دخوازن کو هەرتم مەیلێکی سیاسەتێکی هەرتم زندی ناواندا هەیە و ئەو دیالۆگا ناوبەرە کووردا زعیف بە نەخورد بە و بەهێراوایی دخوازن تەسیر وان بکەن جارنا تەسیر دیرەک بخۆ دکن جارنا بە دەستێ هەنێکا دکن جارنا بە دەستێن هەنێک دەولەتێن و تێکلی وان بخۆ هەنە دووردا ئەم زانن یانێ ئەم بێژن وەختا تشتێکی بوویە مەسەلا کوردستان پێشەچوو ئەو چار دەولەت هاتنە باهەف خواستنە ئەم بێژن تێک ببن یانێ یاژی ناو کوردادا تشتێکی باش بوویە ئەم بێژن مەرف دەنەرە دخوازن و بهەورە و بە دۆستێن خۆ دەولەت و هێزێندن ئەو بکەن یانێ دووردا ئەو ئونسورە دەرڤەیی ئەو ئونسورە دەرڤەیی هەم دەولەت هەم ڕێقستن هەم ئەم کوالیسیۆنێ وان دووردا پرۆبلەمێکی مەزن هەرتم هەبوویە ji dema eşîra di dema Osmaniya bigire ji dema Yawûz bigire qanûnî Sultan Sileyman bigire heya niha ew her tim dewam bûye ji bo wî hinek mesela xwestina eşîra hinek bînin baxwe hinek eşîrek ku gel wan nene wana tasfiye bike bide alîkî dijberiye wan xurtir kûr bike yani ew dewam kiriye mesela Abdulhamîdê de bûye mesela Hemîdî Alayî de mesela Quruciya de bûye niha em binerin yani عشيرة مزي يا جواتا مزي ام بنرن بارتيين دولت رسمي اك ايديولوجيا رسمي د باريزن لباجار كردا چقات ري دگرن كيجان مالبات عشير بوان رانه كيجان دجيوانن او رسمكي پر اشكره ده دور دا پره هيا زور هيا ام بيجن باواي جواكي گلك ميثود هنك و تسير لوان دك يعني problem بچكي ام بيجن كومبلكس يعني مرو جانا دكاره بيجه هما چما تكلي هي يعني
ورحات شي ننا ام زانن يعني ام باجارن كو ام بخوجي تين زانن اي دنا داج مرف زانك و او تكلي تشاوا تشيدبن لسرچ کی جامپنگ هي تشيدبن او تكلي دروشه کی دندا تشاوا دكاره بگو هر يعني دور داج بوي او برسبكتيفه کی گرینگی دیالوگ نافخایی دوی مرف به هر آوایا بفکره يعني مثلا جانا هناك ريخستني كردا ام بيجن وقتا پر شر هفدو بكن ياجي دجبريين هفدو خكور بكن شو نوان مثلا بفكرن مثلا للسوريجي AKP سدي نيزي سدي بينجا دقرا لويران شعري ياجي باجار دن هناك عشير وجروب بوان ران ياجي بري جهة بو بري نظام انا بو قالوا مرفت شاوا دكاره بالريا ديالوغي وان بشكريا كيمتر بكه ياجي زراري وان كيمتر بكه يعني ديالوغ خورتر نبجي مرف دكاره خسارتين كو بيجي جا ديالوغا كردا بخوه كيمتر بكه يعني جانا او مسألة پر جواکی و پر گرینگ جانا روژه درد که بن وقتا جانا ریخستن تیم باها جانا پروبلمی هنگ دن هنه يعني چرچوه کی وها مرف دکاره بفکره يعني مروف كارب كيف عثمان از دخوازم دبر دا تكلم نافبري جنابي و بحثا گرینگی دیالوگا ناوا کردا کر و جهانی زمان دماکو اول برايت مام جلال و كيك مسعود هاني جمهر لباشور كردستان ستاتويك دست کرد و گرینگیاوی آنی زمان از دخوازم هون اینجا بفتلن سر رئالیتا ملت ما هر چارپرچه این کردستان دیالوگا نابراوان چه آستیدایه نابیناوان چوایه چه دکن از دخوازم تو هنکی بحثاوی بکی امزانن که لسلیمانیه هنک رابون آلا کردستان بم پید کن لروجلات کردستان ده پارتیه بناوه پدکه هنه و لروجابای کردستان دیسا امزانن که انکسه و پینکه پارتیین ده گروبین که بربهف ده او کرنه امریکا و فرانسا و دولتین روجابایی دکن ناکن هنکال نوان بینن جمهر و لباکور کردستان روشا ما شخو مرد ناخوازه مرد بحث جیبه براستی هنکی روشک نخواشه از دخوازم به رئالیته تاوی بینی برچاو تماشاوانان ام ده چه رئالیته دانه و دوی کو ام چه بکن لسپاس وقتا مرد لپارچه ها بناره او تشتك تجي بحث كر ام بيجن ام جه او مسألة سليمانية در كيفن يعني او نوية او ده مسألة آلة ده ام بيجن يعني قال لك شاف كاني ما بخوجي اللوانا هناك بروقاتور هنا او دكن دور ده ام بيجن ام مرف دوی همو او جوانن کو پروتستو کرن یا درکتن کشا سوجدار نکه مثال يعني تو وقتا تو انا وك غروب سوجدار بكي مثلا با مجي جانا ور بويات متنجا كي دبا او دبا هناك تين سلوغانا كي دافيجن ياجي تشتكي دافيجن وي اتموسفيري خرادك مثلا دبي مر فقره مثلا چما بحزارة جوان وقتا درد كم كولانا او دبي برس جبو حمو اي سردست ما اي كرداس او بفكره بيكو يعني دبي ايكو ام بيجن ترور دكن ايكو ام بيجن بروقه دكن دبي تدبير هم بروان بستينا او بك او بمناقشه اللي دبي مر سبب بي بنره سبب مثلا او باشور وقتا كاك مسعود ومام جلال هاتم باها از بخوجي حيشت ما نودو چارا اللي باشور مام حتى سر او سیستم اورا کردستان به 50-50 کتابه کیجی ملی کولینه کیجی وکر يعني كيك عثمان كيك محموداتي لازم دنجي كيك محمود مرحبا دنجي ماتيتا كيك محمود نو دنجي محمود انا ما كنت قارب بيفي باش كيك عثمان بردوام بك نانا دور دا يعني مر وقت دنره هناك عاليم برسن كجماتين
هناك جي دربه ام بيجن مثلا او روجافاي مثلا باكوري اذكر مثال كي بدم يعني بر بالكيشا اكتويلا قالوا بلاتفورما زمان كردي تشاوا دكاره حق واسري خستنا حمبيز بكت شما او ميناك او ديالوج او هفدو قبول كرن حرمات دواري حموي آلية دندانا يعني برتشتكي مثلا الزمان ستونا بنجهيني جواتا ميا دور دا وقتا بلاتفورما كي تشي دبا ادنارم مثلا چند ريخستنه دنجي هنا دربنه لي او كومبيناسيونا كتشي بويا او كومبيناسيون دواري سياسي دا چه نابه يك دواري هناك برسن جواكي دا چه نابه مرف دنارن دبي مثال با قالوا ما چاوا بوكو ما اوكر مثلا اوي يعني اي باشور وقتا مرف دناره براستي يعني بارتي ويكيتي او د امبيجن تراديشن سياسي قالك شر كرنا قالك لهاف كرنا قالك جارا قوتنا يدي نابه مثلا تجربه وان بخو از باور دكم يعني كاك مسؤول شي وقتك مام جلال جي دجياني دابو فهم كربوك بي ديالوغي افتش نابه يعني اللي جارنا دست برن يعني دولت هنا ديريكت ان ديريكت هنا دناو ريخستنا دا جارنا تي بروبلما در دخينه دناو برا ريخستنا دا بروبلم دكه مثلا هيفيا مد دور دا هم بلكي زان جارنا من نفس خدا جيوكي هيفيا ما او هي دقال كود هناك دولت ريخستن دخوازن كردا بينن با هف اللي دبا هناك ريخستنه ما و دناو ريخستنا دا هن كسادا او اخلي سليم هيكو زراري مازن درناكبن يعني ام بيجن دقال كود دولت بلكي دتشابمانيه دا نابيجن او بروبلم تشيه يعني ام زانن ام ورن وين نقطه بلكي تيكليا هناك ريخستنا بالدولت تاعن تيكليا هنا غروبان بالدولت تاعن او وقتا تيكلي وقتا شي دبا تيكلي بنجه شي نابا وقتا او دبيجنكو از فيات اليكاري بكم او تجي هناك تشتاد خوازه يعني ام بيجن او روجلات بويا او دباشور دا بويا او دباكور دا بويا روجافا دا بويا اگر ام تواي لهف دبنارن ناف كردا دا بروبلم كي هي تيكلي مخوشن باشن لتيكلي ادنا خرابن يعني وقت بين بمتين لادنا ناين يعني دور داش دبي ام اوكي بكنكو سبب بيديالوجيه ببينن يعني كيك عثمان ببورين واي كيك محمود هاتن كيك محمود مرحبا كيك محمود دنجي منايته كيك محمود نو خوياي بروبلم اوي انترنتي هي كيك عثمان محمود ايدو انترنت كيك محمود حسناك ولا اره ولا او باور دكم زحمت كيك عثمان لنقطه تمايي دست بك اللي از برسكي جناب تبكم نها وقت امروف لهر چار پرچه کردستان مزد که از يعني ديمنا كو مرب دبينا وتشي كو تشي خشيا مريا جلك ماسيها ديالوج كيما لجلك بير لكردستان بيك هاتن للشنغالي للسليماني چه دنابنا بارتيين منا ده چه دناب بارتيه كي بخدا مثلا بير سليماني و جلك بيرين اوي چه بود ناوينه كده لي هشمندیه کی نتویی یاجی او گوتنا ریزار مسعود برزانی کشتنا کرد به کرد حرامه ل اوی ایدی لناف کردا ده بوی کلتور کاوا کری بنگه کچه کریه قناعت من او کلتورا ده جواتا کردا ده تبی همو پروبلمانا کرد لنبری هف شرنکن راسی ایرش هاتن گلک جوان هاتن کشتن لی او تجربه دیرو کامه درخص ارته یک جانا هن کسایت هن دیرو کا کردستان رولا خدلی زگاوا ده جناب تبحثا کاک مسعود مام جلال کر لی
باور دکم او لهفکرنا وان و میسیونا کاک مسعود برزانی ایرو او سیاست تاویل او سردست بویه یعنی کرد هبو دو کشتن حرامه لی جبوی او حرامی بر به پیش و بچه گلو دوی کرد چی بکن یعنی آنکا جناب تگو فاکتورا دن هیا لی امزانن کو فاکتورا سرکه یه دولت داگر کره لی دوی نقطه ده دوی کرد سیاست کی چوا بمشینن کو اف دیالوگ آوان هین بر به پیش و بچه یا او ما بعسكر او بريك مگو دقل حمو برسان وقتا خطرين مزن شي نابن دوان روشن داويدا او عقلي سليم ده هناك ريخستنا دا سروكاتيا وان دا دنا وان دا غروب هناك ريلي دقل مثلا الشنغالي بهديناني سليماني وقاس تشتبو بريبيا سالين حيشتيبيا بلكي بسدان انسان ما باتا شهيد كرن يعني لي تدوناري تلية دولتها هي تلية ريقستني تاريخ هي دناف تبي معرفة مكان حمود تشتري داي وانجي ببي يعني هناك أوي ماجي يعني تشوتي دناف ما بخدا جي هي لي هناك كسم ما جسروكاتين بارتيا جناب بارتيا دا أو دكن لبش دريا بيكو تشابا منيدا أون ريد جرينكو خسارات مازن نبن يعني مثلا شنغالي ورد شيروفيدكم مثلا بهتيناني ور في شيروفيدكم مثلا سليماني ور شيروفيدكم كو عقلي سليم غير لبر فان تشتاكركو او بروبلمي مازن درناكم يعني تشاوا مثلا بش اواد دبينكو يعني تمام امن كان بشكريا هف بكن امن كان بسني هف بدن لقد نبا او زرار بدن او برنسيب مهمه يعني جانا امن كان بهفرا كار بكن ام دجمناتيا هف نكن يعني ام دجمناتيا هف مثلا چی مثلا چاپ منیدا مثلا هونجی زانن مثلا از بخو وقتا هناك ريخستنا هذا هناك شخصات وقتا تبينم كوي ببيفم بخود ترسم از ناوي وان نادم مثلا بالزمانكي برتون زمانكي ايريشكار تدناري او جي يك ريخستنا هنا قالك ريخستنا هنا لي هناك انسان جي هنا وقتا دبيفن مرف زانكو مرف بي باوره اوي تشاچوكي او دين دوردا ام بيجن وقتا مرف بنره بمناقشه كسن كان انكار بك تكليه دولت تكليه ريخستني محميه ايك تشك دستي واندا بري هبو دورا هبو بوي اوي هنا يعني ايكو بتشكي دبن بقوه يعني كسن كان انكار بك كسن كان بيج تكليه من جوان باشترنن بوي معني مرف دبي ببراتيكي باشتر بده از بخود قالك انا قوارادا من مثال دايه مثلا پارتیا دموکرات ایران روجاوا دماکی تکلیه وان به صدام رهبو نه يعني شوتي دكار يعني وقت صدام وانا لبغداد ميوان دكي ياجي لعرض خو ميوان دكي جوان تشتاد خوازه او دكي او جي مجبورن هناك بيت دنگ بن نظام تكليات بكن او بكن لي مرف دناره وقت تكليه وانو صدام دا مثلا تجاري او انا شر كردستان باشور نكريه يعني تجاري يعني بهيزن صدام ياجي نظام اوي نكري مثال ددم يعني لي مثلا هناك بوير بونه سالن حيشتيدا للرجلات تجربه كي بر مهمه دوين بنر سالن نودي تكلين ريخستني باكوري باشور دوين مر لي بنر يعني لكودري او ديالوج قتيايا يعني لي جارناجي يعني او ديالوج او بويا مثلا جانا قوتنا يعني حيشتي سياده بدكلاراسيونا PKK و بارتي PKK لكردستان باشور جي بويا دوردا تاني نتاني او دري خستنن يعني هزن هرمي هزن نافنا تويجي دوي تشتيدا هنا يعني حيشتي سياده حيشتي ديادا تكشونا روجافايدا قالك تجربه هنا مثلا حلب شيدا قالك تجربه او هنا مثلا انفال دا هنا مثلا لباكور يعني شر امبيجن زحفتي ونها بشتي وي ودناف ريخستنا دا ومثلا روجافادا او جانا حبس كرنو نزانا متينغو همبر هفده دا قالك بروبلم انا تشتيك از دخوازم يعني
ئەوانە ئێدی دەرسێن پر بە ئێش و پر بە حێسرن یانێ دەبێ ئەم دیکی ڕوونن گەلۆ ئەم چقا دەکارن وانە کێمتر بکەن یانێ و ئەد باوەڕ دکم ئیمکانێ من نها ji دۆ زێدەترن ji salê nodî zêdetir in destpêka 2000 zêdetir ku em va tiştên xwe bêdiyalogî xesareta kêmtir bikin û ez zanim di nav hemû rêxistina da jî hinek grûp û zêde jî dibin dengê wan jî zêde dibe ber bi vî meylê dixwazin ku ew xesaret kêmtir jî bêjin yani qenatekî min wiha jî çêbûye dizan mesela taybetî şingal û Süleymaniyê û dihokê de قناعتكي بام هي يعني تناف جنابته مثلا شنغال وکر دوی نابره ده از پرسکی پرسم گلو گلک جارا yani mutabaqat giring lê vê taliyê li Şengalê hewqas provokasyon gelek tişt çêbû lê taliyê gel tercihek xwe kir û nûnerê xwe hilbijart vê saetê şûn de problemekî li Şengalê divê ew rêxistinên dina bi taybetî jî mesela bên divê êdî PKK li Şengalê rêzê ji serweriya hikûmeta Kurdistanê bike ew tedî yani gel raya gel dengê wan rayekî tayinkar e gelo ev tişt yani cenabê te çawa dinirxîne piştî vê saetê şûn de min Şingalê rizgar kir û Şingal divê dibin kontrola me de be ew siyaseta xwe divê dev jê ber de yani PKK yani mesela ankan bêl Diyarbekirê gel Rêzdar Osman Baydemir hilbijêre û Rêzdar Osman Baydemir Diyarbekirê bi rêve bibe pak derkeve bêje nawela tundukane ya bi rêve bibe ez ê bi rêve bibim yani viya ji alî hiqûqî ji alî dengê gel jî ne etîk e ji bo vîya li ciyê ku gavadê cenabê te noxtakî pir baş go yani protokola PKK û protokola KDP divê êdî hin hêzê me bi taybetî jî PKK rêzê li serweriya Başûrê Kurdistanê bigire tu çawa şîrovet dike Kek Osman ya mesele yani ji bo min zelal e yani min çend cara jî nivisandiye PKK û rêxistinê din ji parçeyê din kîbin divê serweriya yani desthilatdariya Başûr nas bikin yani ew desthilatdarîkî meşrû ye û desthilatdariya wira ye lê divê ew desthilatdarî jî van rêxistina hebûna wan ew ê wan bikaribe biparêze yani meriv nikane bêje hema tiştê xwe bigire kincê xwe bigire û sîlehê xwe bigire ji vir derkeve û wî nabe heştê û siya da QDP ji Rojhilat derneket çima nikarî bû sedam alî hebû yani ji bo wî ihtiram hürmet divê mesela ji bo min bê münaqeşeye yani îro bijî PKK divê bêje ku ew desthilatdariya meşrû ye em hürmeta me mezin heye lê em mecbûrin li virin bi çerçeveyê mecbûrî de divê ew bikaribin wan em bêjin hêzên wan ciyê wan biparêze bê ku yani lehev bikin yani lehevkirinekî mesela carna ew reş û spî dibe divê hema divê derkeve her tiştê xwe bigire na mesela QDP Başûr yekî bigota heştê û siya da ji Rojava derkeve Rojhilat derkeve dibe na li wir bû meqarê wan hebû serokatî li wir bû QDP Îranê meqara wan li alî dema Sedam li herêma Sedam bû û mektebê wan li Bexdayê hebû meriv dikare bêje ji wir derkeve divê di wir da prensîbekî heye yani meriv dikarin ha wek bangekî jî divê em bêjin PKK û êk û rêxistinê hemû li wir bê münaqeşe desthilatdariya meşrûyeta desthilatdariya Kurdistana Başûr ê federasyonê nas bikin lê ew jî divê hewl bidin ew bikin ku wana hêzên wan ciyê wan li hember êrîşên dagirkera biparêzin Kek Osman meriv dikare ez dixwazim pirsekî bikim meriv dikare hêzên Kurd partiyên Kurd dawetê demokratiyê bike demokratî yani wek mînak PKK dibêje ez li Başûr hebûna min ê Başûr meşrû ye ez ew derjî welatê me ye lê heman
هێزên li ser PKK li Rojavayê Kurdistanê dibên ku yek pêşmergekê roj ji sînor derbas bibe mêwan bikuje. Çi eleqa wî bi demokratbûnê heye? Ez dixwazim hinkî tu divê pencerê da jî lê binêrî. Ew siyasetekî çewt e. Yani mesela em bêjin desthilatdarî divê mesela bam mesela meriv dikarî kêmasiyê başûr Rojava wek di desthilatdariyê ew ên Aynı tişt ji bo wan e jî tabii. ji bo min ew desthilatdariyê Kurdan e. Kêmasîkî hebe bawakî aveker dostana divê meriv rexne bike, xweştir bike, lê divê meriv nas bike yani. û di şertê îro da mesela yani divê di siyaseta Kurdistanî da di şertê îro da divê parça meriv bingeh bigire. Yani tamam Kurdistanê me hemiya ye lê wexta ez jî jiyana min rêxistinî heye wexta em li başûr bûn ew desthilatdarî ji bo me meşrû bû yani ew wan e. Em wek mîvan yani çawa yani me ew mesela carekî mesela konferansa netewî de me got wek çar biraw xûç kene em çar malê me hene lê ez mala xwe ne mala xûç û birayê xwe wek mala xwe nikarim bikarbînim yani. Ew prensîp ji bo hemiya derbas dibe. Ew salên heştê de ji bo QDP jî derbas dibû wexta li Rojhilat bû. Ji bo QDP Îranê jî wexta ew li Kurdistana Başûr bû derbas dibû. Li wexta pêşmergeyê roj wexta bixwazin werin Rojavayê aynı tişt ji bo wan jî derbas dibe. Yani di wir da yani tiştê ku ez kêm dibînim yani di raya giştî de meriv ew dike yani herkes têkiliyê xwe diparêze dibe êdina xirab e. Dibe ême baş e lê êdina xirab e. Mesela em bêjin rêxistinekî têkiliyê wî bi Tirkiye re heye dibe têkiliyê me baş e lê êk têkiliyê wan bi Îranê re xirab e. Ya jî êk têkiliyê bi Îranê re heye dibe têkiliyê me baş e lê têkiliyên bi Tirkiye re xirab e. Sûriye jî wiha ye, Iraqê jî wiha ye. Di wir da divê em konsensusekî ew bikin ku hinek têkilî hene resmî ne. Mesela têkilî na têkiliyê Kurdistana Başûr û Tirkiye resmî hene. Yani wek eşkere ne di çapemeniyê da bi ew ê de meş. Hinek têkilî jî hene li pişt perda ne biriya îstixbarat û biriya ew ê dibin. Lê herkes jî zane ez naxwazim nav bidim. Hemû rêxistinên me yê sereke êkî bi quwetin têkiliyê hemiya jî bi awakî bi îstixbarata dewleta heye. Ez vêya nabêjim çima heye. Naxwazim nabêjim yani çawa ev ji bo me yani wexta tu di rojhilata navîn di welatekî parçekirî de tu mecbûrî yani. Em li Sûriyeyê mane, em li Başûr mane, em li alî mane. Lê problem çi ye? Yani merivê çawa li van têkiliya binere yani. Çawa wan têkiliya hewl bide ku ew ji bo wî QDP me Partî Demokratî Kurdistana Rojhilat ji bo wî mîsal da. Mesela mînak têkiliyê wan bi sedam ra digel hemû kêmasî û hinek çewtiyên xwe meriv ciyê lêkolînekê meriv dikare ji gelek sûd bigire. Çawa meriv dikare têkilî bi hinek dewleta re hebe lê zirarê mezin nede wî parçeyê din. Kek Osman tam dibir da ez dixwazim vê meselê em hinkî de jî berfireh bikin. Niha em wexta li tekoşîna miletê Kurd ji bo azadiya Kurdistanê di sed salê dawî em dinêrin îlahî hemû rêxistinên Kurda wek cenabê we jî îşaret kir hemû rêxistinên Kurda bi dagirkeran ra bi awayekî ketine nav diyalogê nav danistandina çi veşartî û çi aşkere. Wek mînak ez dikarim ji dîrokê bidim û virda bêm em bêjin Şeyx Mehmûdê Berzencî dema ku hereketa wî dişkê bi alî Îranê de vedikişe. Yan Simkoyê Şikak ez behsa kem dikim ji bo ku ji kem da ez divêm destpêkiriyê. Simkoyê Şikak çûye Başûr jî wê wextê yanî çûye biye mêvanê Iraqê bi awayekî yan jî biye mêvanê Tirkiye li wanê. Ev yanê her çê biye. Îca em bikin nekin ew ê hereketên Kurd, hêzên Kurd pêvendiyê wana bi dagirker dewletên dagirker ra hebe.
لێ دەبێت لەسەر چ پرەنسیبا بن یعنی ئەم لەسەر چ پرەنسیبان ئەم دەینن ناوەڵەت دەینی دەبێ ji tara rewayê lê ji min re nerewayê dinyakî wisa tune ye divê gerek prensîb hebin ez dixwazim te hinekî bi berfireyî behs bikî Doğruda yani menek yani doğruda meriv ez digel dîtinê te me yani ji bo wî migo yani têkiliyê hemiya heye me hem hemjînin yek nav bikin yani hinekê wan bi istixbarata re hene hinek wan di piştberda hene di korîdora da hene hinek jî hene elenî ne vekirî ne yani wexta têkçûna merivcana wê dibîne mesela di dîroka me de hinek dibên wek şikestî yani noxteyê şikestî hene mesela yek ji wan 75 yani peymana Cezayirê ew çawra dewlet û hevkarê wan hatin bahev û peyman çêkirin ew şoreş têk kek Osman Mahmud way hatem tespit kek Mahmud merhaba kek Mahmud merhaba kek Mahmud tu çawayê kek Mahmud bipeyve kek Mahmud ولی استخبارات اینفورماسیون تکنولوژی نخوازه کک عثمان والا تا اوک دکه همشریته کرم کک محمود کک محمود نه والا دنگوی نه دیسا چو کک عثمان والا خویای ایرو کک محمود و تکنیک لهف ناکن والا او نه ولی بری بیا ما بگو تا CIA یا موساد وانا او ریل بردگره يعني والا چیزارم دبیا جارکی دنمی کک محمود بکن میوانه کک عثمان تو جی مایی بردام بکن يعني دور ده بحث شکستن هنکو جبو تیکلین به دولت رازی تیکلین نافخویجی میناکن یک امبري نتشن يعني او مثلا سمكو هي مثلا الشيخ محمود برزنجي هي مثلا عبد السلام برزاني هي مثلا حتى الشيخ سعيد هي مثلا سيد رزا هي يعني هناك تشتنا براستي مرف دناره يعني قال لك دناو ما بخدها جريدان ما بخدها بر تشتنا دبي درس بجريز يعني جارنا وك هناك تخوازن هم رشو سبيل مثلا بنا نوسايا وقتها مرف حفتي بينج بناره مثلا تكلي بر باش بون بيشتاچون يعني د پیمانه جزایری دا او شورش تکچو مثلا او شکستنه دا مثلا تکلیم به دولت دا يعني امبيجن شورش يعني اوتونومي هبو لتكلي به شهر جي هبو دورا تكلي وقت نابرا عراقي هبو مثلا تجبو تكچونا تكليا دا يعني بالدولت را دولت هرمي و ناونتوي دا او شکستنه کیه شکستنه د یمین پشت هاتنا حمینی لروجلات کردستان پارتی دموکرات کوملا و کردا هم تمام کردستان گرد بن کنترل خو او شکستنا هشته و ده هشته و سی هشته و چارا او جی شکستنا کی درس پر يعني ورادا رول ما يعني پروبلم نافخایی کردا بخوزی هنه یک عثمان دی اما او بکن پرسی ما پرن از ورم يعني جبوي مرفع بك يعني جبوك مرف هناك وك او نكا يعني مثلا حيشتي وحيشتادا وقت حلب شبو يعني بارتي ويكيتي دو عاليا جداد ابو يعني او مثال وها نشان ده يعني تكلين از دقلوه ومبعشكر از نلدجي تبابت هم مرف بيجا هما بيرق تكليه ويتشي نبا تكليه ويتشي با اللي مرف او تكليه تشاوا دكاره بكاكو او تكلي زرار ندن وي بارشي ومنفعتي كردا تبي اوجي بالانس نرحاته يعني وقتها او دولتها تجي ريخستنه توان بوان رارودني جبوي قدپا پککا یکیتی و قدپا ایرانی دوردا خودی تجربین پر اون يعني
مثلا او کمیسیونێکی بەهێورا چێکن یاژی بخۆ ناو خۆدا چێکن مە چدا چەوتی چێتر مە چدا کێماسی چێکرد ئەوێ گەلێک تەش دەرکەوێک و ji بۆ 30 ساڵێدن 40 ساڵێدن پرۆبلەمێ me hindiktir bin kerem ke کێک عوسمان جنابێ te behsa tiştên girîng dike lê em vegerin ser Bakurê Kurdistanê gava de cenabê te behsa xebata ziman kir ku gelek partî tê de ne em zanin ku li Bakurê Kurdistanê neh partiyên hatine cem hev û piştgiriya platforma zimanê Kurdî dikin û platforma zimanê Kurdî û tora ziman û çandê Kurdî bi hev re xebatê dikin. Viya ji bo diyaloga Kurd bi Kurda gavekî erînî ye. Gelo ev hişmendî ev diyaloga erînî ji bo demên pêş me ji bo di siyaseta Bakurê Kurdistanê de Kurd bibin terefek divê xebatekî çawa bimeşînin ku Kurd wekî vê platformê karibin xurttir bibin û cenabê te jî dişopîne niha herkes behsa zamê dike behsa feqîriyê dike lê rastî û realîtek heye zam û aborî û her tişt girêdayî tu li welatê xwe desthilatdar be anka Kurd desthilatdar ba me yê bigota wele Kurd desthilatdarin dibe viya bikin lê Kurd dibin nîrê dagirkera de dijîn û zehmetek û aborî ancak tu li welatê xwe desthilatdar be ji bo Kurd hêdî li welatê xwe desthilatdar bin ew mînaka neh partî diyalogek e ku diyalogekî pir baş e ev diyaloga biçe pêş û karibin wek blokekî Kurdî terefekî Kurdî ava bikin divê Kurd xebatekî çawa bimeşînin kek Osman em ji vir dest pê dikin ji bo ji bo Bakuriya tiştê wek nan û avê tiştê acîl ev e dibêm em hinkî fokusa xwe deynin ser vê ew ê ئێمە دکارە وەک مەرv وەک علی پێشنیار وەختا مەرv وەختا بنەرە یعنی مەرv بڕاستی ڕێخستنێ مەگەلێک تشتێ باشی dikin ئەم بێژن بەهێورا ئەو ژی dikin یعنی ji bo wek mervema derve wek ewekî tiştê baş dikin û meriv serbilindiyê me ne ji bo wî min mîsal da yani platforma zimanê Kurdî yek ji wan tecrübeyên herî pozîtîvek û dikare ji bo diyalogên warên din jî bibe emsal yani ew rêxistinên ku ji bo zimanê Kurdî dikarin bi hevra kar bikin eştera bêjin ji bo xwe îdarekirina herêmî ê belediya dikarin lev bikin dikarin xurtkirina dezgehên sivîl lev bikin dikarin hinek mesela ji navê gunda bigire nizanim hin tiştên acîl hene li hev bikin û hilbijartin wexta çêbe dikarin wek blok bi hev dira û bikin yani دوور دا مثلا ji bo wî ew platforma zimanê ku wexta dibînim ku li batmanê li ciyê din fire dibe kêfa min tê wexta dinerim ku însan bi hevra kar dikin diçin yani divê meriv rexne bike mesela diyalog nayê wî mane bê rexne ye bê problem e rexne û dijîtî rexne divê aveker û dostane ben yani tu diyalog tu ew bê çünkü rêxistinê cuda ne yani divê meriv hevdura bêjin ne ku mesela edet heye nav hinek hada heya ku bi yekî re kêmasiyê wan vedişêre tiştekî nabêje lê wexta têkilî xira dibe wexta hin rêxistinê me parçe dibin tu dinerî 30 sal bi hevranê parçe dibin wek meriv divê ha ho ew dijminatî ji ku derê hatiye gotinên giran hevdura dibêjin êdî merheba nadin hev hinek yani ez tevayî nabêjim divê rexne hebe rexne avaker dostane be divê meriv gotinê xwe bêje çewtî bêje yek ew kire lê divê meriv bikaribe ew tevayî ew spektrûma renga bibîne yani mesela yek ya pir pîs e ya xirab e yani di psikolojiyê de sosyal psikolojiyê de meriv dinere tu yekî re bêje pir xirab e fehm dike tu yekî re bêje pir baş e fehm dike lê tu yekî re bêjî welê hinek baş e hinek xirab e ew bêje çawa û divê meriv bide fehm kirin ji bo wî yani ew tecrübeyek te behs kir û ez jî pir
احترامێکی مەزن دەدەم پلاتفۆرما زمانی کوردی دەبێ ببێ ئەمسال و دووارێ دندازی ئەم دکارن چاوە دیالۆغێن خوێرتر خۆشتر بکن و باوەریە مە هەیە و ئاتمۆسفەر ئەدەبینم کە هەیە دووردا دەبێ ئەم هەموو یانی ئینسانێک بڕێخستنادا دەربێ وانژی مثلا پرۆگرامی بەرێداژی جانە مەرم مناقەشە کریە مثلا مرف دەبێ دیالۆغا بە جیرانارە دیالۆغا بە دەولەتارە مثلا دەبێ بەرێ دیالۆغا تە بخورە هەبەیان مثلا براتی خوچکیتی مثلا مرف دەبێ براتی خوچکیتیە گەلان یاژی نزانم هێزێ ناونەتەوی وەختە براتی خوچکیتیە تە زعیف بە تە نکانی وی ئەوێ بکی ئەوێ تە بکار بینە یانێ مثلا یعنی دووردا دەبێ ئەگەر ئەمێ تاویزەکی بدن ئەم بێژم بکار بن بە هەورا یعنی گاوێکی ئەز باوێژم گاوێکی تو باوێژی گاوێکی کەک حەنیفی باوێژی گاوێکی کەک مەحموود باوێژی وەختە مەرف بکارە بە وەرە نوختێکی و بە هەورا بێژەک و وی تشتی ئەم دکارن بە هەورا بکن ئەو گاوێکی پر مهمە یعنی وەرنەبە مثلا هەلبژارتن چێ بن یعنی مثلا جانا هەنێک دەبێن هەلبژارتنی پارلەمەنتۆژ بۆ نەمیر ئەو مناقەشێکی دنە ناکەمیر لێ مثلا بەلەدیا و مثلا تشتێ جواکیدا ئەس باوەڕ دکم ئەو ئەمساڵی پلاتفۆرمە زمانی کوردی دکارە ببە و دووردا ئەگەر ئەم بکارە بن مثلا تاویزاک و جارنا مەرف دەدە ئێدنا مەرف بدە ئینسانی خۆی یانێ مثلا باشیژی یعنی مثلا ئەم بێژم پاک تشتێکی باش کرد پەسەکی باش کرد یاژی هەدەپێ باش کرد نەزانم قەقەپە باش کرد ئێدنە باش کرد مرف بکار بە باشی وانژی بێژ و کێماسی یاژی رەخنە بکە ای باشوژی زاد خۆ ji bo wî migo yani Kak Mesûd û Mam Celal bi dehan cara şerê birakujî jî dî hevhatin jî dî hatibû wî noxtê ku hûn jî zanin gelek ew e Kak Mesûd ji xwe ji bo wî ew gotina wî ye ku êdî kuştina ew heram e û Mam Celal jî carna ew bûye yani carna têkilî xera bûye yani ew mîsala we bîstiye rabûye çûye gotiye ez ê werim yani ez ê werim em ê vî meselê hel bikin yani bêko ew bikin yani ji bo wî dibêm tecrübeyên pozitif tecrübeyên erênî tecrübeyên geşbînî divê em xurtir bikin û êkê tecrübeyên xirab jî kêmtir bikin ne ku wana xwe bîra bikin bidin alîkî yani ew gotinekî Mandela heye divê ew sîstema ku te xist hepsê 30 sal 25 sal tu niha bi wan re rûniştî tu bevdira dixwazî hikûmata ew bikî gotiye dibê ku got ku xwe bîra nakim lê ez naxwazim li wir bimînim ez ê pêş de herim yani carna tiştek ew bûye merim hewciye ye وەختا جەنابێ te got divê merî ji bîr neke divê merî pêş ve biçe ji bo Kurd pêş ve biçin ji ew mînake mesela aktuel tê gotin karê hilbijartinek pêşwext e karê di wexta xwe de çêbe blokên partiyên ku Kurdistanê dagir kirine du blok ava kirine li hev dikin navbêna wan de tekoşînekî dijwar heye Kurd ji bo avakirina bloka Kurdî feretir ne tenê em bibên ji partiyan ji dezgehên demokratîk ji kesayetên di siyasetê de giraniye wan hene divê evekî ava bikin divê çi bikin Kek Osmaniyan wext namîne gelek cara tecrübê me jî li ortaya wexta namîne de facto hin doralî tînin datînin ber te divê ya biya reşê ya spiyê tercîha xwe bike lê hîn wext heyê divê civata me gengeşiya vî tiştî bike mesela du hefta berê me Rêzdar Osman Baydemir bû mîvanê me jê pirsî me got divê çi werikirin mesela wî pêşniyarek anî got divê Kurd bê civînê xwe yî vekirî divê aliyên Kurda û werin cem hev divê di çend xala de li hev bikin û wiya ciraya giştî re deklare bikin û bêjin ku ev xwesekên me ne tu çawa difikirî Kek Osman erê dûr da yani ji bo wî ew platforma mîn be wexta hilbijartin jî çêbe ew be yani meriv divê girêdayê meriv di çîtayê çawa bilind bik û nizm bike yani mesela ji bo me mesela hemû rêxistinên Kurd û Kurdistanî ya jî dostê ê ku dibên em
دخوازن کو اف مسئله چاره سر به مثلا جبوک زمان زکماکی کردی ببه زمان پرورده اف گوتن بسری خو دکاره ببه عین استراتژیکا ایروین يعني استراتژیکا اکتوال يعني نا مثلا امبيجن يعني وقت معرف سر مثلا بارلمانتو ازانم يعني مثلا هناك انسان هم برن هناك انسان دبي هر مروي دزگاه يجي او مناقشه كيدنا ليه مهم مثلا وقت د پارلمانتو یا ترکیه دا جبوک نوروز بکه و آجاندا یا ترکیه رسمی بخو وقتا پیشنیار تی کرن او گاوه کیه دوی ام حرمتا اوی بگرن یا جی وقتا توری ورا هناك انسان مثلا لهف بکن ام بیجن ورا پیشنیار بینن جبو زمان زکماکی کردی ببه پرورده دکاره ببه داخوازکی هری او يعني تبي تقول ده مسألة أوي يعني مثلا نحو جي مربكة أو مسألة يعني مثلا أز بخو مثلا ديتني مثلا أزبم يعني وقتها سياسي وقتها مرب بفكرة مرب رفراندوم شد ككرد شاواد خوازن برا برابن أو تشتكي استراتيجية ل أم كردستان كي تشي كنجي تشي نكنجي وقتها أم في جغرافيا إذا بجين هناك 3 مليون كرد مال لباجارين تركيا هنا تفي هناك او برسنكو يعني مثلا ديمقراطيا تركيا يعني بيكو او ببنى الترناتيف برسن ما كردي كردستاني تفي مرف وانداجي حساسيات بكاربا نشان بدا يعني نا مثلا لا ازمير چند كردانه اسطنبول چند كردانه سبا كردستان چه با او چقاسه وان فگره نا مثلا لور ما في مروي ما في كردا ما في نتوي وديمقراطيه كردا زيادتر من باشتر ننه مثال يعني او برسن وها جانا هناك مثلا ناف ندم لباجاركي اجي اقدنيزي يا اسطنبوليه 30 سال ورا 40 سال ورا نظام دسي نسل چه بونه قيامت رادك دفي اف برسن فرا ما على قدر ناك نا اجي زانم تجي زاني سبا كردستان كي سرب خوجي چه به فدراسيون جي چه به كونفدراسيون جي چه به او بلكي مليون كي كرد ما ولي اسطنبول بمينن ما في وان زمان ديمقراطيك هي جبروي او برسن وانه وی وقت دوین هذا دروجه مدا بنجی اگر ام بکارم به منتالیته بنرن شانس ما هيا او چرچوایا پلتفرم زمان کردی به مزنتر يعني ورنبه چدبه يعني جانا هنا قوتني مزندكن پر مزندكن تدناري پشت 2 ساله هاتيه نقطه کی تدناري مرف ناسناکه يعني جبوي يعني ما في كردا خو إدارة كرن دستلاتداري فدراسيون كونفدراسيون سرخو ما في واني أصلية ورياوي مرف دكاره وبك جبو من ريا رفراندوم ريا ديمقراطية اشتيانا هري معقولة لحياكو أو ببا أم وقتا أم بهفرا دجين جغرافيا دا ناف أو هذا دفي أم بكارم ريا ببينكو أم حقي خو زيادة تربكن أم ما في خو زيادة تربكن وقاوين بيش تاببن وأشانسي وي دبينم براستي او جبوی پلتفرم زمان کردی دوی امثال به يعني از دخوازم دبر دا تکم نابت تشتک بپرسم نها به 10 سالانه يعني امر ما با در باس بویدی ملت کرد لباکوری کردستان براستی ایدی دخوازه که سرکفتنه که ببینه سرکفتنه پچوک پر پچوک يعني وقت جنابه وگو زمان کردی به زمان پرورده جوی نرمتر جوی پچوکتر اوکتنه دوی کو بیرا مکه د شرط ایرو دا جوی مزنتر جی زحمت تا وکی يعني شورش کی پچوکه لی معناوی پر مزنه اری از منش خوی بپرسیا من بگوتا يعني جبوی کو کرد از باورم کرد سرکفتنه کی پچوک لگور داخواست میجیه ما بچوکه يعني از وقت بيجم از گره کردستان به دولت ما في پروردهیا به زمان کردی پر بچوک استك نظم دايه لبلي او نرخه كو او بينه يعني او شورش اكيد ميجي ملتي كرد شكل باكوري كردستاني او جنودا كرد بخوا ورن يعني ام باش دزانن دوان سالين چوين دا او شر هندك او فلان بيبان
تێکچوونێ کرمێژیێ ملەتێ کورد divê ku li Bakurê Kurdistanê demil dest Kurd blokeke ava bikin û li ser esasê em bêjin xwestekên nerm xwestekên ku dikaribin bêne cîvcîkirin em bêjin wek ew Avrupa yerel yönetimler özellik şartê dibêjin ew prensîbên Avrupayê ên rêveberiyên herêmî li ser wana meriv li ser wî û li ser ziman meriv li hev bike meriv di hilbijartinên Tirkiyeyê çi ê parlamentoyê çi ê herêmî ve jî meriv dikare blokeke Kurdî ava bike meriv bêje em terefê sisiyan e û em kî van xwestekê me bîne cî em bêjin di hilbijartina serokkomariyê de em ê wan destek bikin di vî warî de ez dixwazim fikrên cenabê te bistînim Ana ew fikrekî pir baş e yani ew di çerçevak me anî aynê di wî çerçevê de ez jî werdifikirim yani yani carna yani berê jî hatiye rojevê me berê mesela gotinê ya mezin ya serxebûn ya neman ya Kurdistan ya neman misal yani ya serxebûn mesela niha jî yenekene işte nizam tu Kurdistanî ne Kurdistanî tu Kurdistan dewleta Kurdistanê naxwazî tu Kurdistanî ninî nizam çi ninî yani ew na ê ku divê welatê me Kurdistan e ê ku tenê mafê ziman jî diparêze êk dewleta Kurdistanê jî diparêze hemû Kurdistanî ne ew qîmetûne em hineka bidin alîkî yani divê ew e lê niha şertê me wer dibe tê bîra we me yani ême Bakur serxebûn diparastin ê Başûr otonomî diparastin hine carna minaqaşe dibû heta carekî yek rojnamevanekî Bakurî ji Mam Celal pirsî got çima hûn ew nakin ê got ew dilê me dayî niha qiweta me nakîşe ê Qasem Lûra yekî rojnamevanekî dîsa Kurd ew kir got çima hûn napar ê got qiweta me tune yani û bi sala otonomî dixwastin digotin Kurdistanê ra otonomî demokrasî ji bo Iraqê ya jî Îranê hat çi noxtê mesela mafê zimanê Kurdî Wira perwerdeya Kurdî wexta Sedam hebû şer jî hebû lê mafê zimanê Kurdî hebû di mekteba de zimanê Kurdî hebû di xurtbûna zimanê Kurdî de ev tiştê wiha pir muhîm in mesela li Kurdistana Bakur 10 sal 20 sal eger mafê zimanê Kurdî mekteba de zimanê perwerdeyê be şoreşa herî mezin a 100 sala dawîn ji bo Kurda yek ji wan ew be wê kerem ki Kek Osman di wê noxtê de rast ew tespîta te mesela partiyên başûrî demekî otonomiyê diparastin û ê Bakurî serxebûnxwaz bûn lê serxebûnxwazê herî hişk îro hatin asekî ku em bibin behsa demokratîzekirina rojhilata navîn dikin gava di cenabê te Kek Henefî tiştên xweş gotin xala herî biçûk li cem me xala ziman e û ziman stûna netewayî em yanî netewa me têk diçe em nikanin zimanê xwe bi dagirkeran qebûl bikin lê em bi netewa demokratîk komara demokratîk alaqedar dibin û bi qenaeta min yan divê Kurd êdî siyasetekî reel siyasetekî qebûlbar deynin pêş xwe ew jî riya wî jî ew çerçeva ku gava de cenabê te da jî got û qenaeta min maqûl e yanî gelê çend xala de divê Kurd karibin werin cem hev û bêhêviya ku vê carê wexta tên cem hev jî dîsa müdaxeleyekî çênebe ku ew hevkarî têkiliyê wan xurttir bibin gelo li gorî te Kek Osman rêxistinê me li derve Amerîka re çi bike ji bo xurtkirina vê xebatê yan tecrüba te ye tu sosyolog e bi salat tu nav siyasetê de yî û anka jî tu siyasetê aktif mijûl e tu serê xwe diwestîne divê Kurd ji bo xurtkirina va diyaloga Kurd û Kurdan yani li diasporayê jî divê Kurd çi bike yani ji bo zextê li ew ê bike li yê welat bike li Bakurê Kurdistanê bike berê ku werme ew tiştekî te pirsî ew mesela demokratîzekirina herêmê û nizanim ji serxebûnê hatina noxtê
مرف دکاره دموکراتیزه کردن روجلاتا ناوین بپارێزە لێ دەوێ ئەو نەبە ئالتەرناتیف کت دەسەڵاتداریە وڵاتی خۆ نەپارێزی دووردا چەوتیە مەزن دووردایە یعنی مثلا ji bo min demokratîzekirina herêmê de hebûna desthilatdariya Kurdistanê unsurekî bingehîn e yani mesela ew hevalên ku mesela dibên yani bê ku dewlet û bê statû bixwazin ew dikin çewtîkî jî diwir daye yani wiya wek alternatîfê xwe îdarekirinê ye yani min gelek caran rexne kiriye ew kiriye yani mesela cana sîstem wiha ye hûn zanin yani heta ji bo wî gotinekî 2 sal ceza dan wexta nodî yani mesela dibên Türkiye parçalan em naxwazin parça bibe ew bibe ew panela îhadeya mülkiyeler ew wexta çêkiribû ew ê de İstanbulê de min got ya çima heqa ew dikin yani mesela em heqê xwe dixwazin tu alaqeyê wî parçebûna Kurda tune çima Kurdistan ne Türkiye ye ji bo wî 2 sal ceza dan ji bo ku hakîm digot ya bu nasıl olur ya bu olur işte yani Türkiye Türkiye'dir Kurdistan Kurdistan'dır yani mesele eğer mesele demokrasiye mereneke alternatif ji bo hebûna xwe ji bo statûya xwe problem nine lê duwir da jî divê rexneyê avaker meriv bîne ve devam bike werin mesela diasporayê dervê welat meriv çawa dike hûn jî zanin diasporekî pir xurt heye parça parça ye li derve li Ewropayê li welatên din duwir da ew diaspora tevî têkiliyên yani dijberiyên ku navbera siyaset ya rêxistinê Kurdan hede tesîr li ser diasporayê dikin yani ew em zanin yani wexta tiştekî biçûk li wir dibe diaspora dikin lê di diasporayê de gelek însan hene dîrek endam girêdayê rêxistinekî nine ew avantajekî ye diaspora dikare em bêjin dijberiya kêmtir bike diyalogê xurtir bike û wexta tiştê ku xerab çê dibin rê li wan bigire duwir da jî piranî berpirsyariya giştî dikeve ser em bêjin rêxistinên heye federasyonên ke hene dezgehên hene ew bikaribin berpirsyarî wek kesayetî jî yani ême yani kesayetî ma meriv yani xwe ser rêxistina ne heqê kesî tune ser rêxistina bibîne ew kes jî diçe bi rêxistina tev bi hevra wek parçekî diasporayê dikarin vî nêrîna mesela dijberiya mesela dikare çi dest pê bike mîsala hemû federasyonên ku li Almanyayê hene gelo dikarin civînekî diyaloga pêşîn bi hevdira çêkin mîsalî mesela li Swêdê li Fransayê yani divê em bikarin werin ba hev pirsên xwe bi hevdira minaqaşe bikin em çi dikarin bi hevra bikin çi dikarin bi hevra nekin em serhevde ferz nakin yani mesela ez Swêdê zanim rêxistinên ki heyî yani ji Bakur Başûr û hemû rêxistina heya niha di platformekî de nehatine bahev yani ji bo sohbetekî jî nehatine bahev yani ew çûku ji ber ku ew dijberiyên ku li welat hene tesîr li vir dike lê Almanya jî bawer dike wisa li welatê din jî wisa meriv dikare vî tiştî li wir em dibêjin tazîqa dewleta heye em bêjin têkiliyê dewleta heye em dikarin li diasporayê vî ew ê bişkînin yek duyemîn divê rêxistinên welat mudaxaleyê diaspora Kurdî nekin yani wek tevayî dikarin xwe diasporayê de rêxistin çêkin komel çê dikin heval çê dikin platform komîte çê dikin lê divê xwe wek xwediyê diasporayê rêxistinekî heqê a b c rêxistin tune û bi riya hinek insana bixwaze struktûra diasporayê biguherîn ew heqê kesî nine yani duwir da mesela cana em dibên tecrübeyên Yahudiya Ermeniya herkes divê Samet divê ji bo xurtkirina bloqekî Kurdî li Bakurê Kurdistanê diaspora divê zextê li rêxistin û derûndorên ew ê bike qet Samet devê de bêguman gelek problemên diasporayê hene û bê diyalogî hene û destwerdan hene ew aliyekî din ji bo vê bernameyê ez dixwazim yanî divê li vir jî em alîkariya ji vir alîkariya birayê xwe yî Bakurê Kurdistanê bikin mesela bê çarpel medya civîna bername çê dike divê
لباكوري كردستان دوي بلوكك خرط عوا بك بلوكا سيم مداخلة بك وقت ترافكي كرد چند خالين بنجهين داخل بيش جبرجي دوي امجي آليكاريا وان بكن قسامه برسامج بويوه كيبو دوي ام آليكاريا وان امكانه چاوا بكن بويوه اوي او چرچوکی گشتی ما او کرد او مثلا دیاسپورا لید مثلا باکور دا راسته يعني او چاوا مرد کار بکه او ام بیجن کاری کل دیاسپورا دبه ایکو يعني باوری به دیالوگی هيا دبه پشکریا وان حولدانا بکه جدسته وان چته بکار به عالی کار به ويدنجي بكاربه للدياسبورا او ديالوغا كجارنا مثلا او يعني هونجي زانن يعني مثلا او بلاتفورما كل ديار بكري تشي بويا لاوروبا دوي تشوي ده بلاتفورم تشي نابا يعني تشي نبويا يعني الولاتان تشي نبويا ازانم هناك مناقشه كرنا تشي نبويا يعني دور دا خرط كرنا ديالوغ دا و او دا جبركو امبيجن تجربه دیاسپورا یا ام بیجن وقتا مرف کردستان باکور بفکره انسان کل دیاسپورا کردستان باکور تجربه دموکراسی تجربه دیالوگ تجربه بورا کار کردن زیاده تره يعني دور دا دوی مرف انکار نکه يعني او دجبری هنه دستان هنه یاجی او دجیتیه کل باکور هنه تسیر بکن هاتی سره تجی که عنفی بکی غریبه وی تشتی مثلا هاتی سره من مثلا از وقتا جوالات مجبور مام جزا دان از هاتم جیانا پنابری من اویدی يعني الولات ريخستنين ما بارتيين ما دتيكليا ده يعني او ديالوغ بيش حكمي يكي اوش كاندبون ديالوغ كي باش هبو تبي حمور رقنين الدجي هف لأز هاتم مثلا لفر لدياسبورا لفادرنا از بدرو دور سياسي ومباور بكن جلك سياسة مدار روشنبير ما هند صالين حتى وحفتا صالين حشتي دمانه يعني قهرتنا كي تنه قسامه يعني الفادرنا يعني بيش حكمية كي الهمبري إنسانا الهمبري هفهنه أو بلاتفورما زمان كردي وقت شاغي خل الفادرنا وك مثلا جلك جارا باك دبي أمورن جمع پسکه دبی نه پارتینه ایدنا دبی اموال جمع لی او هن ریخستنی سرکه یک جانا برسیف جی ناده نها بیا کار پروبلم بمری او بکر لی تشتکی دفاقتو عاجل برجواتا کردا هیه و پلاتفورما زمان کردی گله کار باشی دکه لی دگوار دنده جی دبی ام هن او پیش حکمیه هلوشینن بشکینن ام جاري ورن جنب هف ام بيجن ام الدياسبورا عن الدياسبورا قوتك مزنه ام كانت چاوا پشگريا براي خوي اختوال انكا باكوري كردستان ام چاوا كان پشگريا وان بكن ام خباتك چاوا بمشينن دور ده مثلا جوينه كي مري چيكه بيج فكري مدوي واري ده يعني او پیش حكمي ورش كان ده كوسمان يا ياري او چيه مرو قوا پیشي داوجه مرو نحوجي بندا هفبه يعني مثلا ريخستناكي دكار غازي وان ريخستنين حمول كردستان دا كاردكن خدي رولن تسيرن غازي جبيناكي ديالوغي بكي يعني بي او يعني قالوا معرف شاوا دكار بفدرا ديالوغي دوام بكي كار بكي للدياسبورا يعني بي شرط وقيد يعني مثلا حيانا كان ريخستنا غازي هفدو كرنا يعني مثلا مثالكي يعني مثلا مرف غازي او ريخستنين كجخو مرف باورا كار دكي يعني از نحوجي ناف بدم مثلا ريخستنا كي بويا در ريخستن لي او در ريخستن بهر ريخستنا كي در ريخستن دنا كي دبا بوان را دكار رونا لي او ريخستنا كجوان وقتيانا خورا ريخستن چكرر ناخواز بوان رونا يعني او اوروبا جي دوام دكه لروز باكور جي دوام دكه يعني بوي مثلا انسياتيف ادناف ندم ريخستناكي كو دوي واردات دخواز دياسبورا دا گهراندناكي چه دكه مثلا دكاره او ريخستنين كو باوريا وان به بلاتفورما زمان كردي هيا وانا قشا انسياتيف بقرا جوينه غازي جوينه كي صحبتي بكه يعني بله ودسبيك دكاره او بيان وبشتوي مرف دكاره بهفرا تشتا او بكه وقتا بلي دبا كي دخوازه ناخوازه او دكه يعني مثال يعني ريبرن يعني دور دا ام دكارن
دوراج صحبت بكن يعني وقتها بيوسي هبه يعني بله که عثمان ام به بابت هاتن داویا برنامه خو براستی دمک خوش مدر باز کرد مخابن همشریه تترتنه هشت هنکی بارت گرام بو لبله دی ساجی از باورم کو اوی تماشاوان المجی اوی عجبان بن برنامه ما گوتنین وی داوی که عثمان اونه چه بیجن گلک سپاس که مجبوری فرسانده همشریه ما بروجا ما امبيين ما جوا من بهافرا او بكن والحاصل مجارو او انا قي دمك يدن تشتغنا به دبي اگر قلتنا داوي اسباست كم جبوي امكاني ومشاركي اكتولا مشاركي محميا جريد ده محميا تسير لسرمدك ودلي محميا ديشينا جانا مرف خمجين دبي جانا كيف خوش دبي تشتي او دبي وقت ما جو وقتها بلاتفورم دتجيكي باش خو هذيك از كيف عمتي اللي وقت عم بدنا نركو هناك بيري وانا وخرادك جبوا وياك كان قوتن ديالوج ودبي ام بهفرا براتي خوش كتيا ما قاوا بيشيه ديالوغا ما بخو بهفرا دناف ريخستنا دا نافبرا ريخستنا دا نافبرش اصليه يعني سبب كردستان پشت 10 ساله به 20 ساله به 5 ساله به نمیمه یعنی کردستان جی چه به ولاته کی به دیالوگ امزانن شد به یعنی افغانستان لبرچاوایه لیبیا برچاوایه گلک ولات هنا دولت وان هنا لیو به دیالوگی او ولات محفکرنه انسان جوره ودکن جبوی دوی امن هذا کلتوره کی دیالوگی و پارچه کی سوسیولوژیا جواتا خو کردستان کی کو پارچه کریه جالي سينورا جالي سياسي وجواكي وزمان ولهجة دين أو بويا دوي من هذا هركس جالي خو وبك وجقافين بتشوك يعني بمعنى أوي دبي كفرين مزن علامات نافتنا مثلا ايدي از بخو باوريا ما بشورشين بتشوك هي شورشين بتشوك چيه شورشين بتشوك يعني اگر تبكاري بي ما في زمان او نهار 10 ساعات دبكي 6 ساعات 4 ساعات دورا حمو سنف هذا هبه او شورشكي بچوكه ام بكاربن گورستان سروكي خو ببينن جي وان پیدا بكن او گورتنك ام بكاربن ناوي گندا او بكن اوانا بخورا تينن بخورا ناسنامه جي تينن ولات جي تينن ملت جي تينن هر تشديدن قالك سباست كم جبو صحبتك خوش امجي سباست كن مالطاوه قالك صافي كيك عثمان امجي سپاسيات تدكن تبو ميواني چارپل مديا مروف شورش یم بچوک دست پی بکه لی وقتا مروف شورش یم بچوک دست پی بکه خیال خوی مزن جی دبجه برناده او بوی معنی خیال می مزن هيا خیال ما ام لسر آخا خواه ولاتی خواه اداره بکن تماشاوان نهجا ام هاتن تالیا برنامه خواه ایرو دو میوان می هجا رزدار بو لی مخابن رزدار محمود کیپر پرسگیره که تکنیکی نکانی بو بشتاری برنامه ما بو لی ما باور دکم که عثمان همشریه وی باری وی هلگره و برسیوین ما دا مبکه عثمان برنامه کی تیر و تجه درباس کر حتی برنامه کی دن بمینید خیر و خوشیه ده روش باش روش باش گلک سپاس